Meni je zadovoljstvo da je profesor Ivata prihvatio da nam da mogućnost da se zahvalimo najdublje i najlepše što možemo za sve njegove doprinose, za svu pažnju i za svu ljubav koju nam je poklonio u povezivanju između Japana i Srbije i između japanskog i srpskog naroda. Profesor Masayuki Iwata spada u najistaknutije japanske mislioce u oblasti društvenih nauka. Njegov naučni doprinos je prvenstveno u ekonomskim naukama, iako je on i vrstan matematičar, pa ako mogu da kažem i filozof. Ima on dela iz oblasti filozofije. On se nalazi u samom japanskom, a i svetskom vrhu u disciplini koja nosi naziv uporedni privredni sistemi. Kanmisoka kasumi tachi tatsu. Kiki yareba naoki hinauta. Niidoko no imosera tsudoi. Kono toshi no waza no hajime ya. Kamigami ni kotohogi iwau. Haru to hate no naki kuni. Kami no waza oritama o nuno. Ishikari no tami no inochi o 人々に描ける布像